Yes, turabasuhuje tubahaye ikaze mwese inshuti abavandimwe aho muherereye ku migabane zitandukanye, twizere ko mumeze neza. Ah, uyu munsi turi kuwa mbere ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu munsi rero tuje gufungura YouTube channel ya siporo, amakuru y'imikino agiye atandukanye agiye kujya anyuzwa kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Turabizi ko hano hari abakunzi benshi ba siporo, kandi hari n'abahanga muri siporo. Tuzajya tubazana basesengure imikino myinshi igiye itandukanye iba yabaye, ndetse n'amakuru menshi ya siporo aba arimo aravugwa hirya no hino ku migabane y'isi. Rero tubahaye ikaze kuri ino YouTube channel izajya yibanda cyane ku makuru atandukanye arimo aravugwa muri siporo. Reka tubasabe rero gukora subscribe. Abakunzi ba siporo, muze mudushigikire, muze tuganire ku makuru ya siporo, twidagadure. Ibintu byabaye byinshi, ibya politike, ibya komedi, ibyo ibiri kuvugwa hirya no hino byo gusebanya n'inzangano n'amashyari. Noneho muze dukore siporo, turuhuke mu mutwe, tuganire, duseke. Siporo ni ukwidagadura. Siporo, nubwo ikipe yawe yaba yatsinzwe, habamo icyo bita ngo ni fair play. Kutarakara, kutagira umutima w'inzika muri siporo, ibyo ntago bibaho muri siporo. Siporo rero no gusabana. Ahangaha niyo mpamvu nafunguye iyi cyane, kugira ngo tujye dusabana mu makuru y'imikino. Rero mukore subscribe kugira ngo amakuru tuzajya tubagezaho ajya bageraho ku gihe, kandi kubera ko tuzazana abasesenguzi benshi batandukanye. Nawe nimba ufite umunwa wo kuvuga siporo ubyumva, tuguhaye ikaze, uzaze tuguhe mikoro, wishyire wizane. Hanyuma rero kubera ko uyu munsi ni intro yo kubamenyesha ko twafunguye ino YouTube channel, izajya ibagezaho ibiganiro umunsi ku wundi, ibagezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa muri siporo, haba hano muri Afurika, haba i Burayi, haba muri Amerika, haba muri football, haba muri basket, haba muri rugby, haba muri handball. Imikino yose tuzayiganiraho, kandi tuzajya tuba dufite inararibonye zizobereye muri ibi bintu cyane, zituvire imuzi n'imuzingo amakuru aba arimo aravugwa muri siporo hirya no hino ku migabane y'isi itandukanye. So gusa uyu munsi tubasabe gusa mukore subscribe, hanyuma twibukiranye resultat zavuye muri no weekend, mu ma fixtures yarahari muri iyi weekend. Turebe resultat zavuye mu mashampiyona agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Wenda nimba harimo ekipe yawe ukaba waragize amahirwe ikaba yaratsinze muri no weekend, ukomeze userebure. Kandi nimba ikipe yawe itaratsinze, ntacyo bitwaye, nyine ni akababaro k'akanya gatoya, mu yindi weekend ishobora kuzabikora. Reka duhere ku wa gatanu turebe imikino yagiye iba mu mashampiyona agiye atandukanye. Duhere mu gihugu cya Espagne, Spanish La Liga. Hari habaye umukino umwe wahuje ikipe ya Espanyol ndetse n'ikipe ya Deportivo Alaves. Byaje kurangira ikipe ya Espanyol itsinzwe uyu mukino ku bitego 2 bya Deportivo ku gitego kimwe cya Espanyol. Hanyuma muri Serie A mu Butaliyani, nabwo hari kuba umukino umwe wahuje Lazio ndetse n'ikipe ya Genoa. Umukino warangiye Lazio itsinze ikipe ya Genoa ibitego 3
ku bitego bibiri. Hanyuma mu Budage Bundesliga hari umukino umwe naho hari ikipe ya Colin yari mirakina na Wolfsburg byarangiye Colin itsinze uyu mukino ku gitego kimwe ku busa bwa Wolfsburg. Mu Faransa Ligue 1 hari umukino umwe naho umukino wahuje Lens ndetse na Le Havre, byarangiye Lens itsinze uyu mukino. Iyo niyo mikino yabaye ku munsi wo kuwa gatanu mu mashampiyona atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi, ndetse ni naho tuzagenda twibanda cyane, nubwo wenda twazaya ducishamo tukavuga n'udukuru tuba turi gucaracara hano ku mugabane wa Afurika, nk'imikino yabaye ya Champions League, ibyo ngibyo, ariko ahanini tuzibanda cyane ku mugabane w'Uburayi. Kuwa gatandatu duhere n'ubundi muri Espagne hari umukino wahuje Real Oviedo yari mirakina na Girona, birangira Girona itsinzwe igitego kimwe ku busa. Osasuna yanganyije ibitego 2-2 na Villarreal. Levante inganya ubusa ku busa na Atletico Madrid, ndetse na Elche itsindwa na FC Barcelona ibitego 3-1. Mu Butaliyani rero Pisa yatsinzwe na Sassuolo ibitego 3-1. Napoli itsinda Fiorentina ibitego 2-1. Cagliari itsinda Hellas Verona ibitego 4 ku busa. Mu Budage Augsburg yatsinze St Pauli ibitego 2-1. Frankfurt itsindwa na Leverkusen ibitego 3-1. Hoffenheim itsinda Union Berlin ibitego 3-1. Leipzig itsindwa na Mainz ibitego 2-1. Werder Bremen inganya na Mönchengladbach igitego 1-1, ndetse Hamburg inganya na Bayern Munich ibitego 2-2. Aho ni kuwa gatandatu mu mashampiyona agiye atandukanye. Mu gihugu cy'Ubufaransa kuwa gatandatu Paris FC yanganyije na Marseille ibitego 2-2. Lorient inganya itsinda Nantes ibitego 2-1. Monaco itsinda Lens ibitego 4 ku busa. Mu gihugu cy'Ubwongereza Brighton yanganyije na Everton igitego 1-1. Leeds itsindwa na Arsenal ibitego 4 ku busa. Arsenal irimo iragerageza kudakora amakosa menshi kugira ngo irebe ko iyi shampiyona iyegukana, cyane ko n'abakeba bayo batitwaye neza muri no weekend. Wolves itsindwa na Bournemouth ibitego 2 ku busa. Chelsea itsinda West Ham ibitego 3-2. Liverpool itsinda Newcastle ibitego 4-1. Aho ni kuwa gatandatu mu mashampiyona yose yo ku mugabane w'Uburayi tugerageje kubanyuriramo. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ku cyumweru duhere muri Espagne muri Espagne. Real Madrid yatsinze Rayo Vallecano ibitego 2-1. Real Betis itsinda Valencia ibitego 2-1. Getafe inganya na Celta Vigo ubusa ku busa. Athletic Club inganya na Real Sociedad igitego 1-1. Mu Butaliyani Serie A Torino yatsinze Lecce igitego 1 ku busa. Como inganya ubusa ku busa na Atalanta. Cremonese itsindwa na Inter de Milan ibitego 2-1. Parma itsindwa na Juventus ibitego 4-1. Mu Budage hari umukino wahuje Stuttgart yatsinze Freiburg igitego 1 ku busa. Dortmund itsinda FC Heidenheim ari amazina amwe tutaba tumenyereye cyane, itsinda ibitego 3-2. Mu Bufaransa Lyon yatsinze Lille igitego 1 ku busa. Angers itsinda Metz igitego 1 ku busa. Nice inganya
na Brest ibitego 2-2, Toulouse inganya ubusa ku busa na Auxerre, na Strasbourg itsindwa na Paris Saint-Germain ibitego 2-1. Hanyuma mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi w'ejo ku cyumweru, Aston Villa yatsinzwe na Brentford igitego 1-0, kandi Brentford yari ifite ikarita itukura. Manchester United ikomeje kwitwara neza muri no minsi ku mukino wa gatatu ifashwe na Carrick. Uyu ni umukino wa gatatu atsinze yikurikiranya, yatsinze ikipe ya Fulham ibitego 3 ku bitego 2. Nottingham inganya na Crystal Palace igitego 1-1. Hanyuma Tottenham iza kunganya na Manchester City ibitego 2-2. Hano mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Arsenal iracyayoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 53, ikurikiwe na Man City n'amanota 47, ikinyuranyo cy'amanota 6. Aston Villa ku mwanya wa gatatu n'amanota 46, Manchester United ku mwanya wa kane n'amanota 41, Chelsea ku mwanya wa gatanu n'amanota 40, Liverpool ku mwanya wa gatandatu n'amanota 39. Eshatu za nyuma zishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri ni West Ham ifite amanota 20 ku mwanya wa 18, Burnley ifite amanota 15 ku mwanya wa 19, Wolves ifite amanota 8 yonyine ku mwanya wa nyuma wa 20. Yes, ngayo nguko rero uko byagenze muri no weekend, nuko byari byifashe mu mashampiyona agiye atandukanye. Ese wowe ikipe ufana, ikipe yawe yitwaye neza? Nimba yitwaye neza, komeza userebura iyo ntsinzi. Ikipe yawe nimba itaritwaye neza, wabonye bipfira hehe? Wabonye ari iki kigomba gukosorwa kugira ngo ikipe yawe ibashe kwitwara neza? Amakuru ni menshi uyu munsi, kwari gukora introduction kugira ngo tulaunchinge iyi YouTube channel yibanda ku makuru ya siporo. Twizere rero ko muza kubikunda, mukaza kudushigikira, mugakora subscribe, mugasharinga ku mbuga z'abasportifu benshi batandukanye. Hanyuma amakuru yo nakagaruka, kandi turizera ko tuzabakorera ibintu byiza, tuzabazanira abasesenguzi beza babizi babishoboye kandi bafite inararibonye. Mwakoze rero cyane kubana natwe, hanyuma ibindi byo nakagaruka. Murakoze.